Ngizothanda ukuthi nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele khona la kuZimi Life. Sengiphinde ngabuya-ke futhi nenza ama-telenovela. Hlala nami nje ngikuzele naso. So namhlanje-ke mbukeli ngikuphathele kama-update ngama-customer amasha ajoyine kuZalo. Ngizoqala ngaye-ke lapha ubaba uSizwe engike ngakhuluma-ke ngaye ngenkathi-ke ngikhuluma ngamathizo ozalo ango-April. So baveza ukuthi-ke uSikho Siphi Ngcobo ujoyine kuZalo and-ke uzodlala indawo kababa uSizwe. Already-ke uvelile lapha kwi-episode yangolwesihlanu la abekwe khona-ke esihlalweni yendlende ukuthi-ke bambise njengoba-ke inkosi uNdabezitha ingekho ilapha ejele. And-ke lambukeli-ke sazobuya-ke yena-ke ubaba kuSizwe baveza-ke lapha kumathizo ukuthi-ke uzomjikela-ke uNkunzi uzofuna-ke ukuthatha lapha esihlalweni sasendlende like kube yesakhe and uzobe engafuni lutho ehlanganisa uNkunzi nayo-ke indlende. Uzokhansela onke ama-development projects alinkaka uNkunzi nayo-ke indlende and-ke uzoqala-ke enza izinto ngendlela yakhe and kuzoba nzima-ke for yena-ke uNkunzi njengoba-ke ubaba uSizwe uzobeke semjikele uzobeke sethathe over esezenzela izinto ngendlela yakhe and bayaveza ukuthi-ke uzodila-ke futhi naye uNkazimulo. Ngidluleke mbukeli omunye kumlingiso ozojoyina kuZalo nguyena kuThulani Mutsweni uzodlala-ke i-character kaPondo. Uzoqala ukuvela lapha kuZalo ngazo-ke i-24 zika-April. Omunye kumlingisi ojoyine kuZalo ongumlingisi omusha nguye kuNduduzo Zuma. Uzodlala-ke indawo kaSimiso and ngiyathemba ukuthi-ke ababukeli sebeke bambona. Base baveza-ke futhi ukuthi komunye umlingisi la ojoyine kuZalo nguye kuPhindile Mashabane ozodlala-ke indawo kaLadlamini naye-ke futhi useke wavela enaye-ke lapha uMbatha. So injalo-ke mbukeli ibona-ke laba balingisi abazojoyina kuZalo kusazoshuba and uyazi-ke mina ngihlezi ngikhona for wena ngisazobuya-ke futhi nama-update athinta lona kuZalo namanye-ke nje ama-telenovela akhona-ke la eSouth Africa. Ake ngithi-ke nje mbukeli danke ngiyazi bongela.